bakunzi mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Mwirwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi bayikaze mu makuru yacu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi uyu munsi yafunguye banki y'abakenyezi izafasha umugore mu iterambere. Uburongozi bw'igihugu bwafashe ingingo ihambaye yo guha akaryo n'amahigwe umukenyezi kugira ngo ntasigare inyuma. Uwo ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ahandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden arasaba Kongere izindi miliyari 32 na miliyoni 500 z'amadolari yo gufasha Ukraine no kongera ifu no guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Aho Suwede yo yatangaje ko izakura abasirikare bayo bagera kuri 220 mu bacunga umutekano ba ONU muri Mali mbere y'igihe cyari giteganyijwe. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Amerika irimo gusaba Kongere izindi miliyari 32 na miliyoni 500 z'amadolari agenewe gufasha igihugu cya Ukraine no kongera ingufu mu bijyanye no guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Leta ya President Biden iriko irondera miliyaridi 10 z'amadolari agenewe gufasha guha imyimenyerezo ya gisirikare abasirikare ba Ukraine, gukingira uburyo butanga umuyaga nkuba muri ico gihugu, kongereza inguvu z'uburyo bwo kwikingira ibitero ku vyuma nyabwonko, hamwe no gushira mu bikorwa ibihano yafatiye Uburusiya. Ikinyamakuru co muri Amerika The Washington Post nico catangaje iyo nkuru. Iyindi miliyaridi 22 n'imiliyoni 500 azokoreshwa mu kongereza inguvu mu rugamba rwo kugwanya ikiza ca COVID-19. Ni mu gihe leta ya Amerika yiteguriye guhangana n'ico kiza mu kiringo kirekire kiri imbere, hamwe no kwitegurira ubwoko ushasha bw'ico kiza bushobora kwaduka. Ibiro vya President wa Amerika Maison Blanche biza gusaba icese inama nshingamateka iyo mfashanyo yihutirwa ku muhingamo uyu munsi kuwa kane. Ndaca baserukira ibiro vya President bishuye buno nyene ku makuru y'igitigiri c'amadolari leta isaba. Fidel Niyongabo, komeza utugezaho n'iyi nkuru ivuga ko igihugu cya Suwede cyatangaje ko kizakura abasirikare bacyo bagera kuri 220 mu bacunga umutekano ba ONU muri Mali mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023, umwaka umwe mbere y'igihe cyari giteganijwe. Ico gihugu nticatanze impamvu itomoye, yamara cyari cyamenyesheje imbere yaho ko kuba abacangiro b'Abarusiya bakorera muri Mali vyatumye bidashoboka ko inteko zaco zihaguma. Mwitangazo inteko z'Ubusuwede zamenyesheje ko ibintu vyahindutse muri Mali mu mezi aheze. Ndaca umuvugizi w'inteko za ONU zikorera muri Mali zizwe ku izina rya MINUSMA yishuye buno nyene abajijwe kugira ica bivuga ko MINUSMA yari ifise inteko zigira ku 12,000 muri Mali mu mpera z'umwaka wa 2021 nguko bitangazwa n'urubuga ngurukana bumenyi rwayo. Ubufaransa bwaratangaje mu kwezi guheze ko bwafashe ingingo yo gukunda inteko zabwo zijejwe kugwanya intagondwa z'abayisilamu muri Mali inyuma y'ikiringo kigera hafi y'imyaka 10 bari mu rugamba rwo kuzigwanya. Igihugu ca Mali kiyobowe n'abasirikare bagize kudeta zakwirikiranye mu mwaka wa 2020 n'umwaka wa 2021 baherutse kwihindukiza ku muhango bari batanze wo gutunganya amatora vuba mu gihugu. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ya Papa Francisco azakorera urugendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. N'uruzinduko rwari rwaragiye rusubikwa kenshi. Fidel Niyongabo nanone ni utugezaho iyi nkuru. Vatikano yatangaje iyo nkuru isigura ko Papa yari yasibishije urwo rugendo akatari gake kubera impamvu z'umutekano. Sudani yo mu manuko iracariko irogorora inyuma y'ingwano yakwirikiye kwikukira kwayo. Papa Francisco azoba ari muri Sudani yo mu manuko hagati y'itariki 5 n'itariki 7 y'ukwezi kw'indwi, inyuma yuko azoba agendeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'itariki 2 n'itariki 3 y'uko kwezi. Muri Sudani yo mu manuko azogendera umugwa mukuru Juba, mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azogendera umugwa mukuru Kinshasa n'igisagara ca Goma. Papa Francisco yari yashatse kugendera Sudani yo mu manuko
igihugu kigizwe ahanini n'abakristu mu kiringo c'imyaka itari mike. Sudani yo mu mpanuka izohimbaza imyaka 11 izoba imaze yikukiye mu kwezi kw'indwi. Ingwano yadutse imyaka ibiri nyuma yaho mu mwaka w'2013 yahitanye abantu ibihumbi 400. Impande zikomeye zitana mu mitwe zateye umukono ku masezerano y'amahoro mu mwaka w'2018. Amarinzara no gutana mu mitwe kwiha inkumbi biracaba kenshi muri ico gihugu. Arakoze Fideli Niyongabo utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuba dukurikira ku rubuga rwacu rwa internet mwadusanga kuri wa3.radio.voa.com. Mu kanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi mu ntara ya Gitega ku murwa mukuru wa politike ahafunguwe kuri uyu wa kane banki y'abagore. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye witabiriye ibyo birori yamenyesheje ko iyo banki yavutse kugira ngo abagore badasigara inyuma mu iterambere. Ni inkuru twateguriwe na Desire Atungimana, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri i Kigali mu Rwanda. Iyo banki y'abakenyezi ije gukemura ibibazo abakenyezi bahura mu iterambere ry'igihugu byashikijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yariko yugurura ibanki y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko yifuza ko mu butunzi haba ukungana hagati y'abagabo n'abakenyezi, arico gituma abakenyezi bategerezwa gufashwa mu bijanye n'ubutunzi. Aho tuboneye ko igihugu cy'u Burundi hari imigwi ihambaye isa n'itibukwa mu bikorwa vy'iterambere ari igizwe ahanini n'abakenyezi n'urwaruka, uburongozi bw'igihugu bwafashe ingingo ihambaye yo guha akaryo n'amahigwe umukenyezi kugira ngo ntasigare inyuma mu kwiteza imbere no mu guterera mu iterambere ry'igihugu. Ishingwa ry'iyi banki ryisunze itunganywa ry'iterambere ry'igihugu muri wa mugambi nyamukuru wavuye mu 2018 uzoshika mu 2027, aho igihugu ciyemeje guha amahigwe angana mu bijanye n'ubutunzi hagati y'abagabo n'abakenyezi. Abakenyezi bakira neza uwo muzo w'iyo banki kuko benshi bemeza ko kuronka ideni mu mabanki ari kibazo. Jene mvumenga bizotworohera gukora imigambi yacu natwe turonka aho twisuma mu gihe hari naho usanga hari abantu bafise amikoro make. Mugurose nk'abo muhurikira hamwe mu makoperative nk'uko ukaca usanga uragiye nko muri iyo banki bakabahangurana ukaronka ahantu ushobora kuza uridandariza n'utuntu tuturengarenga kugira ngo uronke icyo sanasana mu muryango. Abakenyezi twumva dufise umunezero ntangere, tuyiteze ko vyinshi. Abakenyezi tugiye natwe kugira imigambi, hama tujane imigambi, hama dusabe ingurane muri iyo banki. Gutyo rero abakenyezi muraze ko dusanzwe dusabikanya, turakundana, turafashanya, tuzoheza dutezanye imbere biheze bigende neza. Ndabahariwe Marie Salome arongoye iyo banki aramenyesha ico bazisunga mu gutanga ingurane. Ibanki y'imigambi n'iterambere ry'abakenyezi izoshira imbere gushigikira imigambi y'abakenyezi bahurikiye hamwe, haba mu mashirahamwe, mu makoperative, mu kubaronsa ingurane. Izoshigikira cyane imigambi irashe izotanga ubuzi ku bwinshi mu bisata byo kuguza umwimbu n'ubutunzi n'uburimyi, ubworozi, uburovyi, amahinguriro, utugenegene, kwiyunguruza, ubuhinga n'ibindi. Izokwaka inyungu itavuna ku ngurane izoronsa abakenyezi mu kurangura imigambi yabo yo kwiteza imbere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arafise ishahanura abagiye kurongora iyo banki. Urwego nshingwabikorwa rw'iyi banki nirubimenye kandi rubishire ku muzirikanyi ko iyi banki idasa n'izindi. Ntimuze mwirukira inyungu y'amahera rero, murirukira inyungu ivuye mu mwimbu w'imigambi bazoba bariko bararangura. Ndabahamagarira guherekeza abo bene migambi kuko ni mwebwe muri ncabwenge mu iterambere mutegerezwa kubamurikira. Ntimuze kandi mubagaye ngo ntibazokwishura igihe havugwa ko abakenyezi badashoboye hari kera. Ndabasavye rero mwebwe mukora muri iyi banki mubamperekereze mu kubama hagufi kugira imigambi yabo yunguke, kuko batungutse muzoba namwe muhomvye. Iyo banki y'abakenyezi ije kwirikira ibanki y'ugwaruka nayo nyene ifise icicaro mu gisagara ca Gitega.
Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Urakoze Desire Hatungimana. Mu Rwanda ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye byazamutse ku masoko mu buryo butunguranye. Kugeza ubu abaguzi n'abacuruzi ntibazi impamvu yabyo. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo ku masoko yo mu Rwanda anyuranye hatangiye kugaragara izamuka ry'ibiciro mu buryo butari bumenyerewe. Ku nshuro ya mbere ikiro cy'isukari cyavuye ku mafaranga 900 kigera ku 1000, none ubu kiragura 1500, hamwe na hamwe ahandi ku 1600. Ibi bijyanye kandi n'ibicuruzwa birimo amavuta yo guteka yavuye ku mafaranga 1800 arazamuka agera ku 2200 mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 ubwo cyari gikomeye, none ubu nayo yageze ku 3500. Ibiciro bizamutse ku nshuro ya kabiri kuko no mu mwaka ushize byari byazamutse bavuga ko ikibazo ari icyorezo cya COVID-19. Ijwi ry'Amerika ryagiye mu isoko rya Kabeza riri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, dusanga bitabiriye iryo soko bagabanutse. Kugeza ubu abaguzi n'abacuruzi baritana ba mwana, nta n'umwe uzi aho iki kibazo cyakomotse. Ku isoko rya Kabeza abahakorera n'abahahahira baribaza uko bigenda, byabayobeye. Twajyaga tubona abakiriya urabona ko iyi parikingi ibereye aho nta bakiriya barimo, ibiciro ngo byazamutse, isukari iri kugura 500, ibirayi nabyo byazamutse biri kugura 350, igitoki na 260, nta nubwo biri no kuboneka. Bagabanyutse, urabona ko nta muvumo uri mu iri soko, nta bantu bari kwinjiramo, abantu bagize ikibazo, nta n'amafaranga ari kuboneka. Nanjye ufite umuryango rero, ubwo isukari urumva naza hano nakorera 2 cyangwa 3 ukavuga kuri bugura isukari 500, reka ubwo nyine ni ukugura ifu y'igikoma bagashigisha umwana akakinyweraho. Ikibazo abaguzi bafite ni nacyo kigaragara mu bacuruzi. Kugeza ubu nta n'umwe usobanura aho iki kibazo cyaturutse. Uyu mucuruzi akorera muri iryo soko rya Kabeza mu karere ka Kicukiro. Birarenze cyane ibiciro. Isukari uyu munsi ukuntu ihagaze iri kurangura 75. Nuko uyu munsi basohotse basohora igiciro. Ubundi yari kuri 50, yabanje kuri 48, ijya kuri 52. Uyu munsi ni 75. Ubwo icyo turi kugitangiye cya 6. Amavuta litiro 5 z'igihwagari turimo uyu munsi basohoye bavuga ko 62. Tugomba kuyacuruza wenda 17, niyo makeya. Bivuye kuri angahe? Ubundi twatangiraga 14,500, tuyatangira kuri 15. Ubu ngubu uyu munsi litiro 5 za Crystal cyangwa iza Jumbo turi kuzitangira 17. Ibi bari kuvuga ngo ni iranamba riri guteza ibibazo. Nubwo izamuka ry'ibiciro ritaramara igihe, abaguzi n'abacuruzi batangiye kugaragaza ingaruka zihuse. Hari byinshi tugiye kubura bikaza cyane. Urabona iki cyorezo cya corona cyadukoze mu nkokora, none urabona ko cyari kirimo kigabanyuka gikira, urabona ko haje ikindi cyorezo cy'inzara. Iki ni icyorezo. Abakiriya bahari kuko urabwira umuntu byonyine n'umukiriya wawe yagagura isukari ku 1000 cyangwa se 200, wamubwira uti ni 7, akavuga ati ntabwo bishoboka, isukari turayihorera. Urumva ubuzima buragoye muri ino minsi, ibintu byahenze cyane, ntabwo tuzi impamvu. Byatugizeho ingaruka, twabuze abakiriya, nk'ubu ndicaye nabuze abakiriya. Ntabwo isukari turayireka kuko ntabwo ikiro cy'7 biragoye, isukari tugiye turagabanya depense mu rugo, ntabwo byoroshye. Impuguke mu bukungu zemeza ko izamuka ry'ibiciro muri iki gihe ziterwa n'impamvu nyinshi, harimo izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Habyarimana Straton, impuguke mu by'ubukungu, avuga ko ikibazo cy'ubwikorezi cyazamuye ibiciro ku masoko yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, gusa akanavuga ko hari n'abitwaza intambara. Impamvu ya mbere ishobora gutuma ibiciro bizamuka nuko ibiri ku isoko n'ibikenewe biba bitandukanye. Iyo abantu bahaha ibyo bakeneye birenze ibyo abacuruza bafite ku isoko, byanze bikunze abacuruza kubera ko babona nyiriko babahahira ari benshi bahita bazamura ibiciro. Ariko nanone ugasanga mu by'ukuri ibiciro ku rwego mpuzamahanga byarazamutse kubera yuko muri politiki ibihugu byinshi byakoze, habayeho ibyo kureba ukuntu byazahura ubukungu kubera covid, bijugunya amafaranga menshi cyane mu bukungu bwabyo. Ibiciro rero bizamutse ku rwego mpuzamahanga, ibyo duhaha hanze tubigura biduhenze. Hari n'utundi tuntu twese tugenda tuzamo, hari n'abantu basitekera, urabona kwa kundi bumva ngo intambara ngo yabaye ngo ibintu bigiye kuba nabi, ugasanga abafite stock barazibitse. Umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda aherutse gutangaza ko abanyarwanda batakagombye gutungurwa nibabona ibiciro by'ibintu bitandukanye bizamutse. Avuga ko ahanini bizaba bitewe n'intambara ibera mu gihugu cya Ukraine hamwe n'ibihano byafatiwe Uburusiya.
Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya Basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku Ijwi ry'Amerika mudatenguha, ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL, tuzaba twabukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwamburaza amareke mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize. Ibihugu bitatu, Senegal, Misiri ndetse n'ubw'imisozi igihumbi, nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri BAL ya 2022. Turabararitse rero, nta gukuraho urushinge kuri radio ya Ijwi ry'Amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana, kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba, ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi ry'Amerika. Ninde uzakijyana? Ntimuzacikwe. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Hashize icyumweru kuva Uburusiya butangiye kugaba ibitero kuri Ukraine. Uretse ingaruka z'intambara zigaragara nk'abayigwamo, ibyo isenya, izamba ry'ubukungu n'ibyo idindiza, nibihe bibazo irimo gutera birenze ibigaragarira amaso. Iki ni igice cy'ikiganiro muri Sanga mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yagiranye na Bwana Gakwaya Albert, uyu akaba ari impuguke mu bumenyi bwa muntu ukorera i Buruseli mu Bubiligi. Bavugana ku byerekeye ingaruka z'intambara nk'iyi ku mitekerereze, imyifatire n'imigenzereze ya muntu. Ibyiza ni uguhera mbere y'uko umuntu ahura n'izo ngorane, kuko buri muntu wari wese ibyo bita kugira ngo umuntu akarasa ukuntu ibintu bigenda umuntu agenda yiremamo uwo ari we, ndetse no kugera ubwo aba mu cyo bita ikitununge mu gihe harimo, ndetse no gutegurira ahazakurikiraho hari aho ngaho. Hari byinshi biba mu muntu. Ubwo rero nicyo navugaga nti ibigize ni byiza ko tumenya umuntu ese uwo muntu yaranyuze mu zihe nzira, ese amakuru nyuma yaho abona uko yaragiye aremwa, yaragiye habwa ubuhe bushobozi bwo kwirwanaho no kwihagararaho. Ariko noneho by'umwihariko hagiye kuza ikintu kimuganisha ku rupfu, kuko urupfu nicyo kintu cya mbere kizamura icyo bita twakwita ibyiyumviro. Mu Kirundi abarundi bavuga neza cyane, ntabwo ari kimwe n'ikinyarwanda, kuko mu Rwanda bavuga amarangamutima, ariko amarangamutima ntabwo bahagije, ko sensation ni ibyo umuntu yumva bimunyuramo, bimucamo, bikagira gute, noneho bikagira n'icyo bita amareaction, emotion cyangwa sentiment. Ni ukuvuga ngo emotion cyangwa na sentiment, ndumva ngerageza kubishyira mu Kinyarwanda n'ikirundi. Noneho uwo muntu ibyo wumva ibyo ari byo byose, icyo watekereza, ikigukozeho, icyo ugira gute, kigira uko kibika muri twebwe, kigira uko kwinjiramo, kigira n'ingaruka kitugeraho. Nibwo rero nko muri ziriya ntambara babaha ultimatumu, bababwira bati tuzabatera, bababwira ngo bazabatera. Yari yarateye ikindi gihugu cyitwa Georgie, yari yarabikoze kuko anagerayo bakora nk'ibintu, n'abariya rero nabo bakumva, bagahora babibwirwa. Amerika ikati ejo kuko tufite amakuru azagera gutya, tugira amakuru ameze atya, bigera ubwo biraba. Uwo muntu rero wari ibyo byose urumva ko uyu muntu avuga ati tuzagutera, bazi ko bafite ibitwaro biremereye, bazi ko bigeze kubona ahandi biterwa n'uko abantu bapfa n'uko bibagendekera. Hagenda hazamo akantu kadasanzwe ku cyerekeranye n'ubwoba. Ahangaha ndavuga ubwoba kuko turi buze guhura nabwo kenshi. Ubwoba ni ikintu cya mbere kidekonekita umuntu wari uri muri coping cyangwa se muri resilience, guhangana n'ibyo bintu neza akageraho akakora icyo bita sinzi niba mwari mwabona ukuntu iyo ufashe Coca-Cola ukayivanga n'amata y'ikivuguto uko bigenda, cyangwa side ukayijugunya mu kindi kintu, niko n'ubundi niko bigenda iyo ubwoba bubaye bwinshi cyangwa abantu bagiye kugufata. Nuko rero tutaragera aho ngaho umuntu afata. Ushatse kuvuga ko ubwoba nyine bukekagura umuntu, bukamusatagura mu mitekerereze, agashwanyagurika. Ariko ubwonko bubikora, cyangwa se icyo bita appareil psychique bibikora, kuko yo ni nini cyane appareil psychique. Icyo twita ni icyicaro cy'imitekerereze n'imikorere ya muntu.
n'imyitwarire. Icyo rero nicyo gihita iyo kibona kirimo guterwa kirishwanyaguza kikamera ntikicamo ibipande nk'uko abandi babivuga, ahubwo kirishwanyaguza kikajyana udupande tumwe na tumwe amakuru ku ruhande iyo kibona gisa nk'aho cyaguwe nabi. Aho rero haba hataragerwaho iyo umuntu ataraterwa. Batewe rero ibyo babonye twese twarabibonye, ibaze ko byajyaga ku bantu ndetse mwabonye n'amashusho, amashusho yerekana urupfu, umuntu wese arimo gufesinga urupfu rumwerekeye, arimo guhigwa, arimo gushaka, kandi ntacyo ashobora kubikoraho. Ibyica biba bifite ukuntu bivuga, bikagira ndetse n'amarangamutima ajyanye nabyo, ibyo twakwita amarangamutima, noneho ndetse n'ibyiyumviro bijyana nabyo. Umuntu noneho akagira ukuntu abasha kubishobora, ariko hari aho bigeraho ntabishobore. Ibyo ngibyo bikunda kugaragara nko umusirikare, ku muntu uhigwa mu gihe runaka, ku muntu ukomeza kuraswaho cyangwa se gukorerwa ibi, ndetse n'abakorerwa ibyamfurambi, kugera ubwo noneho iyo bafashwe bagakorerwa ibyo ngibyo nibwo hatangira umuntu umutwe usa nk'uwifunga, umuntu akamera nk'uwirebera kure, akavamo sinzi akajya hejuru ye, akamera nk'umumarayika umuri hejuru, akagira niko bigenda muri icyo bita peritraumatique. Donc mu gihe kirimo kubaho amahano, umuntu arimo kuba amakuba, arimo kuba mu kijyanye n'urupfu rwe byimbitse kandi nta kintu ashobora kubikoraho, ndetse yaba nihishe cyangwa se yaba nyiraguta akumva umuntu arimo kuvuza induru. Aha ariko ndagira ngo mbere y'uko dukomeza twigira imbere, ndagira ngo abadukurikiye mbabwire ko burya umuntu ukuntu ateye, nta kintu tugira ibintu byitwa ububiko bwacu bwo mu mutwe bubika ibintu amasaha yose ashoboka, ubwo bita ni amamemoire. Hari ububika igihe gitoya, wabitindana wikoraho exercice amasomo cyangwa ibintu bitinda bikabiza kuba igihe kirekire, ariko hari ububika noneho wowe urimo nk'umwagiteri, nk'umukinnyi wa sinema cyangwa se nk'umukinnyi wa drama, wowe aho uri bikafata n'amakureri yawe. Icyo gihe rero ibyo bifite n'aho bibitse, bifite na korelasiyo n'aho biba mu bwonko bw'umuntu, niho hakunda kugira ikibazo cyane uwo muntu iyo atangiye gukora icyo bita dissociation, n'uguhunga kuva muri wowe. Iyo ubona ibibombe biragufashe, kimwe kiragukomerekeje cyangwa gikomerekeje bawe, induru, akajagari, bya bindi byose biba mu cyo bita trauma, muri icyo bita stress extreme, umuntu aba ari ku rwego rw'umurengera rw'icyo bita stress. Munyemerere nguce mu ijambo, tukiri kuri icyo kintu cyo wise peri traumatic cyangwa se igihe umuntu aba arimo kugubwaho n'ayo mahano, turakigarukaho mu kanya, ariko hari umuntu ku murongo wa telefone wahamagaye ashaka kugira icyo ngira ngo abaza cyangwa igitekerezo atanga, yitwa Theo Bizimana. Reka nsabe Theo Bizimana bamunshyirire ku murongo wa telefone. Ikaze mu kiganiro muri Sanga Theo. Murakoze. Uherereye hehe? Mperereye Kabare muri Uganda. Igitekerezo cyane mfite ariko ngifite ku cyanye giti nk'umuntu. Yego. Ibibazo biri kubera muri Ukraine ngiye mbona byaratewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Garuka ku kiganiro, ariko garuka ku kiganiro, kuko turimo turavuga ingaruka bifite ku mitekerereze ya muntu. Ntabwo turimo tuvuga imvano yabyo cyangwa nyirabayazana wabyo, turimo turavuga ingaruka bifite ku buryo umuntu atekereza. Ingaruka y'umuntu atekereza, ingaruka iturutse ku ntambara, ingaruka zirahari cyane. Abantu barapfa, abantu baraburanwa n'imiryango yabo, ingaruka ku bukungu, ibintu byatangiye kuzamuka. Uri kubona nimba Uburusiya babukomanyije kugira ngo hatagira umuntu wohereza amafaranga mu Burusiya, cyangwa umuntu uturutse mu Burusiya yohereza amafaranga mu bindi bihugu byo ku isi. Umuntu yabuze amafaranga ahita apfa mu mutwe, ata umutwe akabura. Rero ukaba wakora stress. Abantu bafite amadeni, bafite nk'ubaye mugenzi wanjye uba muri Ukraine, nta mafaranga afite yo yamukora muri Ukraine ngo umuntu mwambutse mu kindi gihugu, ariko twabuze ukuntu bishobora kumwohereza amafaranga muri Ukraine kugira ngo yambuke aje mu kindi gihugu. Rero uri kumva nguwo aho ari ibitekerezo mu mutwe n'isasu ritamukoraho, niyo nta muntu wamufata ngo agire icyo amukora kibi, ariko mu mutwe gwe aho ari nawe urabyumva ameze nk'umusazi, yataye umutwe, yabuze igihe cyo kwikoresha.
dusubire ku mutumirwa wacu Bwana Albert Gakwaya. Rero wumvise ibyo Theo Bizimana avuze, agarutse kuri bwa bwoba bwo kuvuga ati ibintu bincikiyeho, amafaranga arabuze. Biriya nabyo agize neza cyane, kuko ibyo navugaga usanze nawe yabihuzaga kandi akabishyira no mu buzima busanzwe ku buryo bwumvikana. Umuntu uhangayitse waburiwe ubutabazi, haba ubutabazi bw'amafaranga, bw'uburyo, haba n'ubutabazi ndetse bwo kurengerwa ibyo guterwa ibisasu, niho nyine usanga umuntu nyine akomeza kugenda azamura igipimo gikomeye cy'umuhangayiko n'ubwoba. Ariko noneho iyo uwo nguwo wowe urumva ko yari akiri n'ahantu hazima. Ubu tubanza tureba abamaze kwitaba Imana, abarimo kwegera urupfu ndetse banarubonye, ndetse harimo noneho n'abahunze bitizewe ko baza kubona bituma babaho, baza gufungura. Niko nasa nk'ubikara. Amahoro cyane. Pierre, uherereye he? Uherereye Kigali mu Rwanda. Ni igitekerezo, ni ikibazo, umutumirwa arakumva. Ndashaka kubaza ikibazo n'igitekerezo. Yego. Ndashaka kubaza uwo mutumire, umuntu mu mireme uko Imana yamuremye cyangwa roho ye itekereza ite kubona abantu bakagombye kuba bari iwabo cyangwa se bibereye iwabo, umuntu agahita atekereza akajya kubarasaho, nta kintu bapfa, ari umuturage wo hasi, nta kintu na kimwe atari muri politike. Umuntu abitekereza ate kugira ngo afate umwanya, afate ibisasu bingana kuri akajya kurasa umuntu, abaturage bimereye neza? Igitekerezo nacyo mfite, ndibuka muri jenoside nari mfite imyaka mike ndi umwana, mbona intambara irabaye, jenoside, mbona amazu baratwitse, mbona ahantu hose abantu babibaye imiborogo, natwe tutazi biri kuba twari abana batoya. Ariko icyo gihe kugeza na n'ubu byatugizeho ingaruka. Ntekereza kugira ngo umuntu afate kiriya cyemezo biba byavuye, umuntu aremye ate, roho ye imeze ite? Usanga bafite umutima urenze n'uw'inyamaswa. Umuntu aremye gute? Ndashaka kubaza umutumire adusubize kuri icyo kibazo. Murakoze cyane. Urakoze cyane Bwana Irambona Pierre na Idriss Ndahimana, mwembi muri i Kigali mu Rwanda. Tugaruke kwa Dr. Albert Gakwaya. Ndumva ibi bibazo biraguha uburyo bwo gukomereza hahandi twari tugeze. Nagumye nkuca mu ijambo kubera ko abantu batwandikiye ari benshi, ariko ahubwo ndabona ubutaha tuzashaka ikiganiro kijyanye n'izindi ngaruka muri rusange, zaba iz'ubukungu cyangwa ibijyanye na politiki, kuko abantu ni benshi cyane banditse bashaka kubaza kuri ibyo bibazo. Ariko kubera ko nyine nk'uko abakunzi b'ikiganiro muri Isanga babimenyereye, uyu munsi ku wa gatatu tuba tuganira ku bijyanye n'ubuzima, ku bijyanye nyine n'ikiganiro cy'ubuzima. Bwana Albert Gakwaya, wabumvise rero Idriss na Pierre ibyo bavuze? Nabyumvise. Ibyo bavuga byose birajyanye, kubera ko urumva emergency ntabwo ari iy'ubuzima gusa, harimo n'iyo ngiyo yo gukenera ibitunga ubuzima. Ababutakaza nyine imibiri yabo ishobora no gutera n'indwara. Ariko noneho n'abandi bwa buzima birumvikana ko mu mabomba angana kuriya no kuza kubona ibifungurwa cyangwa se kuza kubona ibindi nkenerwa bitunga umubiri, ibyangombwa, icyo bita basic needs, muri piramide ya Maslow nta bihari. Uretse ko iyo bintu bimeze kuriya, ubwonko buhanganye no kubasha gukora icyo bita kuva muri emergency yo kudapfa ako kanya, ntabwo bukenera gufungura iyo bumaze kongera gucara, bumaze gutekereza no gutekana, niho hatangira akantu katangira akayara gatangira nako gucana utunyoteri. Biragenda gute? Ndizera ko umusore wanyu mubuze avuze ibyabaye muri jenoside, yabaye nk'ubisobanura ukuntu ibintu byagenze, bakabona ibintu birakomeye, abantu bagacanga. Hari ijambo rikoreshwa iwacu rikagucanganyikirwa cyangwa se gukituka, niryo ubona, niryo rishobora gusobanura ya dissociation, ya depersonalisation.
kwa guta umutwe, kwa kubura uburyo icyo ukora mu gihe kimeze nabi, aho abantu barimo gukorerwa ibintu bitigeze bibaho ku isi ya rurema, bitigeze bigaragara, ndetse nta n'ugeze atoza undi ku icyo kintu kizamuberaho. Ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Dushimire enjeniyeri na Nadia Taha badufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya 5 i Washington. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza